Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Selamat datang kembali bersama saya Ronaldo Gilbert. Jadi selamat datang di game GTA 5 Online. Langsung. Nggak main roleplay, nggak. Orang main dulu online. Langsung. Daddy, which one you want, nigga? Oke. Choose one car. Oh, choose one car. Oke. Choose one car. Oh, orang yang merah dong. Merah dong. Dia sunai itu merah, orang putih jorang. Oke. Oke, boy. I might just be. To lower rise, press H. Oke, open cup. Memang. Open cup. Mana dia? Oke. Transmisi apa itu? Transmisi, Cok. Oh, rusak Audi. Mana dia tadi? Barbar juga ini. Oh, oke. Jaringan bisa masuk jaringan bisa. Enggak. Ini rem apa ini? S? Oh, rem S. Oke. Torang komisi dulu, Cok. Ya. Torang komisi dulu. Komisi apa tabrak orang? Barbar. Maju. Awas. Aduh. Traik Unasa ini. Traik Unasa. S. Ikut pada dia. Torang komisi ikut pada dia. Sorong. Baru udah bermain deh, semuanya sekali orang mati. Ikut terus pada dia. Oke. Oleh bos. Astaga. Pak polisi. Maaf Pak polisi. Ya Tuhan. Kacau. Ya. Mana dia? Orang mesti ikut di maps. Sorong. Ya Tuhan, mana dia? Oh, sana dia. Orang permisi mesti ikut pada dia kata. Orang permisi. Tenang. Kita PCM ini bukan sim tembak, tenang. Warga netizen tenang, berhenti jo ancur tonton. Tenang, ya ada apa-apa. Biar ancur, ya ada apa-apa, tenang. Semua akan baik-baik saja, tenang ya. Semua akan baik-baik saja, tenang semuanya. Warga Facebookku tenang, semua akan baik-baik saja. Barbar ini. Ini konvoi. Klub otot apa ini? Wih, hampir mati. Ikut pada dia. Ya Tuhan, hampir. Tolong muka mana sebenarnya merah? Ya Tuhan, Anto yang bawa motor merah, yang bawa oto merah itu bernama Anto. Anto sini Anto lu bawa oto barbar sekali no. Anto tapi oto masih mulus, tapi otornya tidak mulus. Rusak. Tidak apa-apa. Hah? Polisi rusuh.
Oh Tuhan, polisi rusuh pak kita, sorong. Para pekerja minggir. Para pekerja minggir. Polisi rusuh pak kita ini. Minggir. Kita ambil jalan pintas, saudara-saudara. Tenang. Lari. Rem kanan. Lihat maps. Saudara-saudara, polisi mengincar saya. Hati-hati. Kita ambil jalan rel kereta api. Jangan tidak jadi. Oh, tidak. Maafkan aku, Bapak polisi. Ah, Tuhan. Oh, help. Bapak polisi. Ampun, Bapak polisi. Lari. Oh, Tuhan. Kacau. Rusak Audi. Balik. Ya Tuhan. Kacau. Maju kena, mundur kena. Kacau. Di mana-mana ada polisi, Cok. Di mana-mana ada polisi. Di mana-mana ada polisi. Ya Tuhan. Permisi. Maaf, Komandan. Lepas ke atas. Torang kusu-kusu je. Sudah Komandan minta kalau di kusu-kusu. Torang kusu-kusu, torang berburu domba. Pas mau jadi kusu-kusu tuh, torang mulai dari pemandangan dari kusu-kusu. Rusak auto, Cok. Torang permisi ke mana ini? Ada yang tahu torang permisi ke mana? Ini masih bintang 2 kita, Cok. Rem. Tetap dengan kita pelogat. Halo. Ayo kita naik ke auto, guys. Ini masih tetap 2 bintang ini. Oke, aman. Woi, aman dong. Hilang bintangnya. Sekarang kita turun ke tol. Ini kita main online ya, jadi ini bebas, tidak ada misi-misi. Sadap sekali. Jangan paksa kalau auto hancur, biar Jokwa. Orang kan bermain bebas. Ada ide kali ini mau bikin apa yang mana yang suhu-suhu GTA 5 ini? Mana yang suhu-suhu GTA 5? Bagus orang bikin apa ini? Di mana dokong lari pak polisi begitu? Patah kok ambil tulang kaki. Tenang dong. Oh, di mana lu tidak ada autosport Audi yang seperti ini. Ya Tuhan, habis Audi. Oke, terima kasih. Keluar dari auto. Bagaimana kalau dari auto? Ya Tuhan, mati. Missile failed. Oke. Jadi intinya lari dari polisi. Intinya lari dari polisi kan? Intinya lari dari polisi. Ya semua hancur nih auto. Lari. Mari kita semua. Jago sekali kita, Pak Demon. Lari dari polisi. Lari dari perkotaan yang ramai ini. Lari dari sweeping. Wah, kuat sekali, putar-putar. Ya Tuhan, kena auto kacili. Permisi, auto lunas mau lewat. Auto kredit basorong. Permisi. Kita lebih takut leasing modus daripada polisi. Karena leasing dia mau angkat auto. Kita lebih takut leasing modus daripada polisi. Permisi. Auto lunas mau lewat. Auto kredit pinggir dulu. Permisi. Permisi. Oke. Oh, Atrek, oh Tuhan, jahat sekali. Pak polisi jahat. Terus. Naik gunung. Naik ke puncak gunung. Oh, permisi. Ya Tuhan. Permisi. Polisi nusuk tulus pak kita ini bukan main. Ya Ya Tuhan, masuk bagasi orang. Mundur. Don't tembak pak kita. Lari. Misi kali ini adalah lari dari pak polisi.
Ini 2 bintang ini. Cara lari dari Pak Polisi itu bagaimana? Kita harus naik ke hutan. Ya dok Tuhan, palang-palang boleh po. Oke, aman. Pelan-pelan. Atrik bersembunyi dari Pak Polisi. Oke. Ih, ada apa itu? Ada maung. Tolong pasang musik sini. Kasih hilang bintang. Aman bintang? Bintang sudah hilang. Kita suhu GTA 5 po. Lebih baik ngana po pasang bunyi di rumpu kok. Abis itu cari oto yang laju. Ini oto yang laju. Justitia Pampemba. Misi kita berikutnya apa? Mission lose the cops, get back the car, take the car back to dealership. Oke. Balik ke dealership. Oke. Sekarang mobilnya kita akan bawa lagi ke dealer ya. Kita ikut jalur kuning ya. Jalur kuning kalian tidak bisa lihat ya karena tertutup dengan facecam. Kita bawa dulu ini oto. Mobil ini kita bawa ke dealer lagi ya. Karena dealer sudah menagih-nagih cicilannya ini. Oke, pelan-pelan. Bintang sudah. Astaga, ini oto sudah fix rusak ya. Hah? Nyara otak kan ah? Bawa oto barbar sekali. Ya Tuhan. Kapan orang-orang bicara bawa oto semuanya ada betul-betul semua Cuma kita bicara bawa oto tuh. Bagus. Ah, saudara. Tak biasa. Mana pesim tembak ke pesim. Permisi. Ya Tuhan, patah. Permisi patah. Oke. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. Dia bilang torang. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Hey, Who you calling a hati nigga? ada pemulu I'm kana. not calling nobody a nigga. Wait, what the Ambil fuck? betopi. Tangka mati di betopi. N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, Ah, because this man right biasa. here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Orang Eropa But ini. seriously, maybe he's But not seriously, a racist. maybe he's not a I don't racist. think that he is man enough. for a Rusia car mungkin, like Rusia. this. This is the best part. Watch this when he real him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Oke. Sure, okay. How about we fall Kita kemana ini, Cok? Kita kemana? Kita kemana? Ke mobil lagi. Oke. Naik, kita naik. Let's go. Jump change. How I'm gonna Hold knock a L grown and out sexy to view bitch who ain't got a front fat view. Pizzaki. Who you Eh. trying to impress? Hold auntie, the niece. L out. Oh, ini skill. Stamina, shooting, strength, stealth, flying, driving. Oke. She got ass. She grown, yeah. She grown into a Kita fucking ikut idiot. tanda kuning ya. Let's go. Sexy. She more Let's like go. obsessed with sex, nigga. Ini gangster ini. Gangster. Permisi. Aduh, bintang 1. Tunggu, mesti hilang di bintang. Sembunyi dulu. Sembunyi. Keluar. Sembunyi dulu. Ih, polisi dekat sekali polisi. Mundur, Cok. Lari. You were just a blip. You were just. Lari dulu. Bagaimana? Cara bajalang pe barbar kok ini bawa oto. Oke. Sudah hilang bintangnya, saudara-saudara.
langsung sampai no. Salah jalan, permisi. Oh, sini. Oke, sampailah kita ke rumah. What's up? Can a low come in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut. You get some bitches on your dick, nigga. What? Barbershop. Oke, barbershop ini. Honey. Rambut masih pendek ini masa barbershop. Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Alah, DPA jus baunya apa I see what the itu? hell you hear? I was on Kartun. the phone, boy. Don't be listening. Tidur dulu tuh orang. Bukan main, sama nyurut dulu tuh kaset-kaset apa dulu. Berganti dulu mana? Baju-baju apa itu? Baju-baju branded premium. Mission Pace. Memang. Dia tidur no. Oke. Bang Ongso besok ini sehat. Lalu turun ke mana ini? Why you got to make all that racket? Aduh, banyak mulu nih mama. Iya. Berapa ATM? Hah? Wih, ada kipas angin, buku-buku, pulpen, dapur. Nyak pakai gas 3 kilo ini. Minum bir dulu, minum bir. Bir itu? Asli cok. Orang kemana ini? Oh, ganti baju. Are you cooking for me tonight, boy? Iya mama, doh. Ganti baju. Outfit. Oh, orang mesti cari jagang kameja tuh ngabung karena mau melamar kerja. Jagang kameja. Iya Tuhan, dia pakai kupluk bisa sekali. Kenapa pakai kupluk? Outfit kayaknya karena ini GTA sekali ini kan, GTA sekali ini. Pakai aduh Tuhan, dia pakai kupluk bisa sekali. Sudah itu Jo. Sudah pakai kacamata Jo karena supaya boleh dewasa. Dah. Pakai kacamata. Topi dong. Tuhannya pakai kupluk. Rupa setan kan. Mesti matching dengan bagusnya apa ya? Nggak sama dengan guru penjas kesan. Dia pakai celana dragon. Pakai hitam. Pakai malu kan? Sadap sekali. Lalu kita kemana ini Bapak? Mari kita jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan. Mak, mana pintu keluar mana Mak? Mak Doye. Bapak, kita kan not supposed to be jago, tapi kita supposed to be entertained. Sadap sekali. Tuh, ini dia bro, nyandak galap, ngenali aja jalan bro. Keluar. Oh, so malam. Di muka tanpa beer and wine, ngenali. Di muka. Aduh, ada telepon. Simeon. Kita malas jaga kok Simeon pe telepon begini. Malas kita jaga, marangka Jo. Oh, sudah Jo, nggak jadi. Malas. Astaga, dapat telepon kita bukan cuma di di dunia nyata kita dapat telepon. Oke. Sekarang torang. Aduh, kurang ada telepon terus nih Siman. Franklin! Hey, what's going down, The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Misi lagi ini. Franklin has a contact at S. Go to the contact mission. Boleh masuk di sini? Bir tanpa bir. Astaga, jangan skop tuh pintu. Dia skop tuh pintu loh. Coba kita jalan kaki saja atau kita naik mobil? Naik mobil dulu dong. Naik mobil. Buka dong Mak, garasi. Waduh, gagah sekali tapi auto cu. Sedap. Orang pergi Pak S ya. Gak rumpi auto cok. Halo S. Hey, what's up, Simeon? My Yo, dear hello. boy, so good to see you. So good. Hold me.
Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you Apa? that you are Employee of the Month. Huh? Anyway, Oh, congratulations. karyawan. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together. Knock, knock, nigga. Hello, What's up, Lamar. Sammy? What's up, homie? Oh, Lamar? What's up, homie? Kendrick Lamar kayak ini? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Kendrick Lamar kayak ini? Fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying What to you get mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When there's some shit to be won, goddamn it, I want it. I don't give a Oh, fuck dia what terima it is. kita jadi You know karyawan what I'm talking terbaik. about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking. Next to it, it needs to say, Maybe next month, huh? man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in the gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes mouse ass nigga. Let's go to Vespucci, Magellan Ave. And you still Go rolling to with Vespucci old raggedy Beach. ass hair? Oke, That kita ke shit is enough to get a pantai. shot right there. Let's go, kita ke pantai sekarang. Hairstylist type bitch. You drive. Orang pakai ini dong. Orang sekarang pakai auto jago. Watch our Wow. love fucking around right now, nigga. We gotta go. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike Itu that yang bercerita tuh Barrep, kayaknya Barrep. tattoo on his face and shit? Jadi orang setiap bercerita, kayaknya kita ini mau pergi ke pantai. Bagaimana Kang Ngoni mau ke pantai dan kita tuh nyanda. Let's go. There's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers Tuh to orang come kap- repo this shit. We Orang ain't setiap Girl suku Scout. kata mau makin. In your case, I ain't so sure about that. Man, step Okay, up, let's nigga. go. Of course Orang this ke dude pantai. real. Who else gonna have to require surplus Let's paper and go. deficiency Orang ke in brain pantai. cells? He just put a dub down on Hampir. this bike. Permisi. That's Simeon, a funny dude, though. It's gonna be a It's- shame when we it's- get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. Ini That's ada how lambang shit work, senjata eh? itu di Do some maps. jobs for a fool, develop a little uneasy Lambang senjata apa relationship, itu? and then they ask you to do something above and beyond. You fall itu ada out, lambang senjata fool sini. get capped, and then you start all over again with some other fool. Man, this ain't Employee of the Lambang Month. senjata apa behavior. itu? ATM? Get your ass back in here. ATM apa ini? So? Permisi. Hey, come Oh, on, you toko asshole. senjata. Dia langsung masuk neng, come on you asshole. Ini aja ah. Bye. Ya hanya sampai tapi doi cuma $328. Tidak sampai ya uang saya. Oke, permisi. Torang ke pantai jom. Mani so gatal kau masuk toko senjatanya ada doi kau bastil. Yuk bantar oto rusuh yang Nah, bantar you ain't oto sitting this rusuh. one out, homie. Torang kan Fuck you get that barbar. from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something? You was slanking for Torang kan him, and barbar, then he Cuk. got what was coming, right? That Torang was kan barbar, different. Cuk. That dude had it coming. I don't want to clap my boy Tyrion either. I like homie. It's just smacks of the Kita ini inevitable. jadi kita ke Look, dog, this time pantai. we legit, Katanya. homie. This honest work is gonna end up with us coming up in the Woo! world. Almost Oh, is really? never That's a enough. nice change from fools coming up on us. Ayo kita ke trio, homie. You pantai. damn straight that's trill, partner. But it's a shame I don't believe it. You want to drop some notes on that shit? I'll give you the odds, homie. You Apache motherfuckers Permisi. love y'all best, huh? Permisi, You go otak work on one of kuning. them reserv- Stereotype Hey, and shit, otak I find kuning, them permisi. offensive. I'm very sensitive to your Permisi, intolerance. tidak ada. Hah? Oh, enggak ada. Mana bukan kot gitu? Kulkas sudah. Maksud saya. Dia bilang permisi. Mau basorong. Permisi. What's your major motherfucking mouth? Nggak ada. Mana-mana kita sekarang. Astaga, ada darah, Dok. Ada blood. Nggak ada, so bilang permisi.
Oke, parkir. Bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Oke. Kemana kita, boy? Climb. Do as I do, nigga. Oke, climb. Think this crazy motherfucker wants something. Ih, orang mabuk sana. Ih, Hey, what's up, homie? You alright? ih. No, wait from me! Zappo agents! Jangan rese, jangan rese. Yeah, you thought Jangan I was rese, hit your pelan-pelan bitch kana. ass son. Drunk Jangan, ass jangan nigga. terlalu rese kana. Shit, man. Hah? Play it cool. Biasa nga na mabuk rese. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Pelan-pelan. Jalan kaki saja pelan-pelan. Ya, bagaimana? This a shady ass alley. Ya Shit, we ada invest tusa. Halo, kucing, pusi cat. You should know a block makes a Mana difference. pantai? Hey, got to be in one of these motherfuckers. Apa? Search garage. Oke, buka garasi. Oke. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Ada orang di belakang. Amigos, Oh, halo amigos. Aduh, orang Meksiko ini. trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this Hah? motherfucker? Hah? Oh shit! Oke. Hah? Baku tembak. Terjadi baku tembak di sana, saudara-saudara. My ass beat over a fucking gunfight. Man, Abe. stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Aduh Tuhan. Bagaimana ambil senjata? Hold tab. Shit! On your left! Oke. Oh, headshot. Find your bitch ass. Aimku jelek. Yang penting die. Hey, get cover over there by the truck. Terjadi baku potong di sana, baku tembak di sana, saudara-saudara lihat. Oh, chicken over. Even this shit out, homie. Grab the shotgun. Chicken over. Me, let's get through this. Ini baru the real gangster. Okay, Ah. right. Oh, baku tembak bersama para Meksiko. Headshot, nigga. Homie, get out. Oh, Over there. They coming over up that there. Oh, headshot. Get that car, homie. Damn. Ah, Light them niggas up. oh, You still breathing, homie? dua lawan banyak. Let's go. Fuck away from this shit. Huh? Man, we only came Mana? here for a bite. Mana lagi? And that motherfucker is right there. Di sana. nigga, come here. We got your pink slip. May as well get this shit done. Tusuk dia. We really gonna repo after Tusuk all dia. this bullshit. Penuh dengan darah. You know Penuh you dengan darah. desecrated. Let's get him, homie. I want to get paid. Paid ain't worth shit when you doing Tusuk dia. 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Oke, dia di sana. Sana dia. Gambar biru. Sana dia gambar biru. Aduh, memang gak ada Get track. away, we going down, homie. He gonna pin us Oh, for gak ada all opa. these bodies. Tunggu saya turun dari misi ya. Kalau nyari misi, langsung tembak Body count, opa. motherfucker. Bite Permisi. don't mean nothing, homie. Ya Tuhan, mission failed.